Other for me that say, me that say, me do a bro, what you so ya hinwa. Other for me transia me person me chewa de, now so chema de. Tini American say video in saka me pacho woso for my own bi, na ne sanka bi. Me pacho for my mama bi, me papa bi, me nua bi, baby, me nua ba ma bi, me cousin bi, me siblings bi for mom. And for the time to Cassia and Abenya BP, I social media. As my attack catch any pan said, am I any pebia? Or me entertainer, oh, mamma, bravo. Almost in a body pamani pay ye. Excuse me. Obahu bear far. It's in a bear muscle. And so Obahu ya fevia, or Bob muscle jay. I am a cacasabisa a monsieur cemetery you. Esi baby ya. Cemetery pa to make anjo wetima pocket akwada ho. Pocket akwada cemetery. So ba wu a ne hu sin be ma wawu. Abo sonson onfo opremiri adamfo. Opremiri fa ne yonku premiri adamfo. Asoma ka sunsunfo pe de bete ase. Me say oba hu sin cemetery wo ko cemetery na ushi oba be patchofo asem nyina ma no no betime dia ma o simple en ha won kwa musi e obi si oba hu esi cemetery orafo we did the prophet Eric Kwesi Antwi be patcho 31st me to nsafro a year of new location tima e that this year 31st no so no me patcho o ko location bi nyame nsa nim baby ana wo hye ne yankopon locate wa ohun cause I team ni keka grama ohun adwiri o ko location bi nyame suma bafo so mbehwehwe wa yehu because enye wo na o ma ho kwase yehu aboneyefo ne agudifo de fia ba fo film nsafo makatro se fia ye mpa ma me asem wo mu no opa nya sika dan ma ukokora ye nyuntu because ye tan ma me nti onya sika kora ye nyewo so e ka onko ne ye kire se ma me si machine ne ba ye ntinu ise waje aduro no de ye yie abusuafo do funu ye mpeni pankoso wo nti uko fifie ne ye mpa ma me asem wo kwa aya ya hwe yie ya hwe yie ne bi woni to wo na hwe ya hwe yie eni panye orovotie mi odifo kwese ya me kasabu be me ka nsemo a me kasabu be me kan semo mu do me kan semo mu yeturu di patiase a year of new location me pacho asempti that so a year of a new location me pacho quotation that so here Isaiah 43 verse 16 to 21 onyame na pipe mo no onyame ma nyama sisi enti baabi a wo hye bia de wakɔhye obotan mu a is a hard time say a general prophet odifo back to back onyame ba so me ne mabofo beba be breaki abotan ne yayi wa free mu ne yama new location eno na afahode beba yare ye bebrebe na de betena 2023 ne ebe free ho ahokyire bebrebe ebe free ho pampo you need a protection. A year of new location. Me pacho wo sia so fi no ka so no de kita a year of location at 32 or your cromfo back to back na me aba onyame ka tell say makoa 2024 ya wo koyi asema me paso ka tell me manyina say a year of a new location but the tresa man account me pacho to bo asle di bechi wate aso ye usi sofu kasa be do sofu me pese me hu location no na papa kasa do ja kasa na fa asem na ma ye ne yate de ye beba e pa chobo Ablekuma Agape William Street me wo Ablekuma Agape William Street me pa cho that 31st no oba me pa cho twanwera 2 years twanwera 2 years udi be fra so what I say na ukita wo yellow candle me pa cho ti asye se odi for kwese dipene ye de asem na eba me pa cho timase ne ye be so jatana no ne ye de nsema ko 12 midnight papa be wo na ase me pa cho for that water bottle ba ko kita me wo na ase
papa be horo nase etiefo mo koto foda water ne tem na ye yusu foda water sunsu me pacho mo kopo odifo akwade ni bi mo kope papa odifo akwa foda water ni bi mo tie mi o poto wa no mo kokope bi odifo akwa papa odifo akwa mo kope foda water ni bi tetetet se foda water no afere kwa wi ya na shoto papa odifo akwa kra timi transfer hwe won tiase papa Pentecost Methodist Presbyterian Anglican fo nyina de ho agimu na won kata so mo de ahye ntamachi omo pasa so ma na bi hu etimi srawo won hwe bi na first 31st watch night no odo fo di fo we horo na ase na ma fo timi wo na me de wakogya no na do asem akopie ho eno na abra dwene tiase so papa ma sori amebeye na me pa cho matena se no odi for me say move by 31st by me a year of a new location nyama bi ankoye atete bia ufamu hwade a umode boye obi yo wan hwa obeto mu se wo che na obi abesa nwe agum keke na umfisi ni pa akopane be se no so be kanipa bibre efie mo ye year 2023 the beginning of the year sa mo di soon na kwa wie bra no di for kwesiampi me need the archangel primer give worth happiness love money brana juna baba primer din ni ye peja primer ye ne kese o ye bofu kese o ye very beautiful robo ere na otwen be ba cho tie me before set ye wura 31st no aye 24th 25th 26th aye boxing day no me pato ande ye sunsun sabe yankasa wo baba ne ye hia duhwam me pato me locate sini wo Ablekuma Gape William Street me pato tie me telephone number is 0543 41 91 60 the next line I wo be free be boa wa wo pa me pato tie aye 0553 401462 0553 401462 tienie ni nyina WhatsApp bet sa na dwuma ya hot timi pato tie 24th 25th 26th no ane ye peja sunsuma susum me pato fa o ma kwala na ba fie ya mom ho ban o ya mom ho ban enti me pato abrochire fo mu tie mi 31st mu so mu pam nyama nyina ngu ho ye be kon live ewo attention TV so both live YouTube bebia yo ho eno na ye pejo nya prama kase no onyame kase no tumi wura no na ye de asunsun numa e ba no timi bo so ye wura me ya pewo we ko drosto ko pe papa ne bi drosto nya ni na wo na ye papa e bi ye de fomi kana ye we pe papa na pe nwura mo de no me pa chop pe bo a ye glass fe pe mienu hwe wo no gu mane yema ba ko so fa mu na kum hwegu mane yema e pa cho pe Greek and sosi hu bompai grant your wish Germany si living room ho e pa cho ka chi onyame se ono ene ye kesi o ka chi onyame se ono ye kesi na ho bedwuru mame so bia sore so be hawo obesore tiawa oboa oni tumi me pacho yammo ye man ho ban mo fifi abai afo wi amuso munsa no ntwa ho hia na mo fa mo pai onyankopon de tumi bia makwasi atwio odi for back to back monni mi dada masaba adofo na mo hume besra mo pe woni bi abrochire fo mo pe woni bi mo pe mo ni bi na mo nye bi no nyame be sore ati usufre ena odi for kwasi antwi ati fie ya ote asase su anyame ma medidi hume no de atwede ache bi se me mpesa wo unyame so mfaso mame ye odi fo ameso unyame nye nyame arafo we ni prophet Erica Kwesiampi na prophet Erica Kwesiampi ni a mpacho attention TV ni mpacho subscribe na share link no na push wo sa video so for mo bi na ka say odi fo asan ba back to back waba odi fo Kwesiampi waba wo no pia na ba fo nyina tikika bo mu papa na ba yesraw yebi na inshira ebe wodia me 31st eye 24th 25th 26th no ye spiritual direction eye anwumre 6 o'clock eye anwumre spiritual conference
eya nwumre me pacho na 31st dia ko wo bi se so na ebeji wonsem pewo ni bi na Awurade be nyame na ne manso aye ne ma orofo wanye no dwa oba papa me gira me na so am ene prima aye adwuma bofo prima aye sunsun nwuma ma ya kane wo ho e dia kire enye fake na this time around we be nyame messages me preaches me prophecy e wo YouTube attention TV so try share be count sa we push am obi na Awurade e be mo ya kese onyame hwe wo so na onye wiye makra bedase bye bye.